no so mambo atama yada se wonu team ahosepe ai ne so wode abreye na ye benadanti edru benada se ya Faith Homeopathic Clinic for ba na fe ye di enkomo nti ne Dr. Abigail ne Dr. Kofi Amponsa ene ne won mo abai ehu Dr. Abigail che ya mo akwa ba na bia bokọ de na no awamba no na Dr. Amponsa se we ya benti no why busy and the over can you defend your head from the no catch no the on catch man am kai the on the chire mu chem say wabasa me okumase na wo akra ntinti we re ne mu me so wara o me ne mu yo ani wabasa o poto mo ye fe na mama Faith ho ye nyame adom na ho ye papa Faith acho mu nyina ya so na ro me ne ye hwede ye want afia me da se bebre em se ebnada no pa bia se Faith fo mu ho ye se ya na yapomuden ho nti na ye wo ha ti ene no mese se ye nua mema no ene ema no omo enwe omaso ma me kakra bi na me pese me nche bibi kakra emfa kwan a omo befa so a omo mema sem no ebedi mu anase ebegina so because nansan no cases a eba fa mema no ho no ni nyina obi a beba bia na eda fom kra in fact ha adwen ohwe weda ise ne aye na se obekọ ho na odebo ani na oda ho a walusu ma che ya hometesem enti ene no me pese me mom tips kakra bi na oya ebebo amatem bia no na ugina ona so de di kan te se ubedidi ye healthy diet se aduane no udi na se anya balance ya na emwa se udidi ye a antifia unya circulation good circulation unya blood flow no fine to the whole system but say bia ye tai every meeting no kosuane na wafu ya hye ne ade a circulation kwa enye papa but say udidi fish more salmon nyema bi onions garlic ne nyema bi ko edidi enim ne vegetables na bon say flow no from utisu besi from esane ko be manim direct so oba so watenka ewo form a e boost you ema atenka no mo ena bibi ti say exercise nipa bebre ho a ye mpa exercise ye yenya didi wi a ne etefa ako ye nante ko ha ne ha ya bre se circulation no anya papa ni nyina ebekọ circulation se anya papa flow no entimi nsane enko bema no entini ema no so enkeka no se na ewo se eye enti no at least week so wunya kwan kra no twice or 3 times in a week also timi eye exercise say de obetimi enya flow no to the whole body part na the whole system ene bema no so obegina ne na so kama eye natural awunfa duru anase bibia enka no na fe obi mu wo ho a omo taifa alcohol anase smoking senke be ya omunjai kra omunjai anase teso because more na over alcohol na anase o smoking na narrow o nerves no anase arteries ne ade into bon se fat na start depositum ene ade into na circulation no so enye papa inti no said na make say nyina ejina circulation na bibi ti say medical therapies youth need to enro bebre wo ho aba eboa blood flow na erection ene ade but say obi on ma oni ha obia for instance na danfo bia ko use hu say eye no abedi hu adanse ama no say na me so me kofa bi inti obon say omo be use ana ebedu ba bi no oma ho odin be ma na ho odin oma use ni nyina ama say ekofom enti no se ofa edo no kra enye adwuma enso nka me hu ye no ye papa no mana se mpanyimfo no omudu sa stage no na be mana ho de kofom na ofa sandro na etimi boost no but youth na se ofa sa bedu baby undu baby na hu se ahode no ekofom enti se edro bi ona se ye prescribe ma wo se fa ense se ofa ebi so ana wo condition bi na lead to that bia infections and they na lead to that there and oba na say ye prescribe na say ya doctor prescribe am say fa there wo ho kwan so ye den ofa na ye wo medical conditions bia say utimi manage eno so a etimi ma oba masem no na say watenka no etimi ejina ne na so bibi ti say diabetes say tem bia wetimi manage diabetes na say eba form na say e wo form kama flow no enso fine e bit is cholesterol esisi ntini mu nyina ti se one manage nothing bia no cholesterol level no so anko for mo
eno so unya good circulation heart attack nema bebre na e cause sa nema we enti na meka say ne no e koma mema ne emma no enti no mesremo obi a wutie mi no sa nema tips kakra ya me de ama no bo modern say ubedi so but e bia say what try ni nyina so na say still enye adwuma anase emfa eno nti na faith ye wo ho no dan wani bra faith oba ye be yen hwehwemu ye be hu se bia bibi infection bi na akoso na yare bi e na akoso a ye be hu na ntem na ya so ano ama se nerves no anase enti na moja efam ekoba man manase oba ma onya tenka no se hu se emu asisi anase na ho de no e wo fom a eno so ntem na na ehu kwan a ye de obefa so se na ebe ya onso ubetimi agina honaso because ade we ya afanu ni nyina se obey da hosa na be men so onse enige mma but se ekoyi a na ba ko etwa 20 afia good sleep se utimi edayi a system ni nyina relax fine ma circulation kama but se untimi na yi a umni koto ha obonsa ade be chi ni pedo ni nyina ayeda nti na no so affect be ma no pa oban so affect what tinka but say unya good sleep at least 6 to 7 hours na so ultimate da obe sorry na ahemache no kra na be di kan nya no cause obe sorry ansa na wo aso the best I don't saka obe ya na ni ate say adwuma enkonkon so na ni ema Dr. Mponsan to so ho ye that's yenchi reform say Dr. Bia kan sempi o taba o mesha dandi sankumu wida so last week wa mama be kan asem che won say na obedi nkumu che say ye be kan ni nyina na che se bibia e kama pa nti won say enipa ho wani e o say mo ni ko hu yi cause eni no e ade a e ha adwen ade e ya ne se wunyu bebia na woni efra ya na e ha adwen na de ya na ha adwen pi ne say obi ho a especially ye maame no na ma no obeba no na nani no utimu say de aye no be ma na abo no utimu say wabona menini so adamu no de atena fie de adu agugu so saa o mantem nti obeba no na ya ase but eno ne yetufo say e ba abrantem okay so obi o obeba no o de adu agugu so ama nani afi de o de adu agugu so na hyehye no enye adwuma biem hyehye nti so o de o de maku agugu so no but ba bia adu no ayedin e so oba ne nhwemu hwe adekode aba ntiam woni ne yewo ya unse de ye ka no ye ho no mfidie ne de ye adwuma obi beba no ye di mfidie no be check ni pedua hwe bowwe ni pedua na ye hu se ya de na chewo no ho e che ye ni ntiama ni pedua no akwa no a ehu hi e be na transe a che no asei enu ntie wo so hwe ni ya de nde ye ni pa e beba but e ba e wo so make sure so obetu wana montem oba fit to Homeopathic clinic on kan ya de ye adwuma no se be hwe ya de ne ma o ya de no hodu obi oba obi e di adanse because obi ho ba na ni naso obi timi ba otimu se de aye ayeka but nyame adum tie de dun ma no a na ko ye onupi o ho a wo ba o ye de bia o hodu nipadua bia o na dua e de be ma wo ne nipadua be fa obi obeba na nipadua no skin na sei ba ye manadua obeba no so aye kama okwa hu no se ono na ba ho no but un say ye numpi no en na de ekode ba en na me nipadua ni gina enumpiri di akoten so nko nipadua ni mu but ya na ye ni enta nkoso ade ani nkoso e bia ne yemi ani ase de bi obetimi adidi kasinti na akofo aduro ene ade but ye ha no de enumpe no ye hwese de obi wo beba no kotodwe ordinance wo na aka wo no ne mfe no obetimi ba wo se madam konso ebe de no ada konso amane ye ohawa ba oso ada no konso obi wo anaposo na chika se no oda ho ne de aduro atwitwi na ne afrage na so ne ade ni nyina ha adwen nti unya arthritis egumu ahodo ba ne hwe the type of arthritis aba ne mfa treatment ema no ye hwe ye hwehwemu na ye opane bi ho oba na arthritis na se onumpi no de ye osteoporosis de mo e mra na esu na aka ho no ye opane bi ho a se ye hwehwem na se se ma injection ye de mawa o na wo so onumpi na ye mra se wabugo se se otimi so nante na unya ahoden nante ahoden na obi so ho a me de number ne betutwa na emom de me di twato ne se oba bi a na me ha no omra okay be ma ene Dr. Biaka me moso na emom ese otu hufu be bia dru na dru de den especially emom wa kwantu no yenye number no number ne 0540 71 09 40 0540 71 09 40 and 0244 58 38 59 0244 58 38 59 and 0547 578494 0547 578494
Accra High or Santa Maria and Teku Junction, Takrade, Anaje Police Station in Champion, Kufuria, Police Junction, Landry Managers Road, Kumasi, Henema Okobi 18, Western Region, yo, Bugosu, Oda Seta, Bogadan in Champion, Lenra, Sunday, no, Yakoya, Abasubodi into Unti, Ena, Emma, Abasubodi, because you veteran had Cassania, a Jumadia, Edna a background a Sunday no my awards a Western Regional Awards in fact na anodi yeah that's it papa monkwaso na monkwaso anya dwumaden wa pomodin momoa sebeya boss body ati say ni bebre no ebebanti mene Faith Homeopathic Clinic enkomodin na ha na yedi na medofo yeah Esther our Ghana Health Service nikunu a birthday nti you say happy birthday and call my beloved Prince Usubana Hine Sakwade ono Health Promotion Division Ghana Health Service hono wo na brofo watro ni bebre ni tietia ni tentene ni tietia munyanse ododo adwuma wo ye sebema se kunu no omani so ene Kela mobano ene ono oyere omani so ododo nti owura Prince Usubana Hine Sakwade de wo ye nkoso aye patenti ahodi wo ni hira ena oyere ne oma edema happy birthday enko emma omdidi afia amankwa tamaklo obia na enro nso medofo Claire inti wa kwatin Claire inti wa kwatin ono so matron health officer penipa wo agogo na no ne birthday inti belated enko emfa mount Claire inti wa kwatin baby a wo bia rade onshraw o ma osumfra dumu enkwa dumu bedo too much nyamenye okese kwesi aye krado asemidika to aso faseda Mama Joy Trish one more Instagram asalbuche hona be hu mo wan wadaroma eno mo address me kama ye kwa kwesinsi aye krado to aso